Ndabahaye mwiriwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 13 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Inyeshyamba za M23 zimaze kurasa indege y'igisirikare cya Afurika y'Epfo. Ndasubiramwo, abarwanyi ba M23 bamaze kurasa drone y'igisirikare cya Afurika y'Epfo. Amakuru yizewe amaze kutugeraho muri kano kanya aremeza ko M23 imaze kurasa iyi ndege mu gace ka Kavumu. Indege z'igisirikare cya Afurika y'Epfo zavogereye ikirere cya Kavumu, ndetse M23 iravuga yuko indege z'intambara z'igisirikare cya Afurika y'Epfo ndetse n'igisirikare cya FARDC zirimo kubagabaho ibitero bikomeye. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko igisirikare cya Afurika y'Epfo imirwano cyayikajije. Harimo kuba urugamba rukomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aravuga yuko indege z'igisirikare cya Afurika y'Epfo zamaze kwinjira ku rubuga rw'imirwano. Harimo kugaragara za kajugujugu ndetse n'izindi ndege z'indwanyi zirimo kugaragara muri Kivu y'Amajyepfo zirimo kurasa ku barwanyi ba M23. Abarwanyi ba M23 nabo bamaze gutangaza ko bahanuye drone y'igisirikare cya Afurika y'Epfo mu gace ka Kavumu hafi y'ikibuga cy'indege. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye ku rubuga rw'intambara muri Kivu y'Amajyepfo aravuga ko ibintu byadogereye. Ibintu birakomeye cyane, urugamba rugezaho umwana arira nyina ntiyumve. M23 irimo guhangana n'itsinda ry'abasirikare benshi. Abasirikare ba Afurika y'Epfo, Abarundi ndetse na FARDC, aba bose basizoye bakamejeje, baravuga ko byanga bikunda bagomba gusubiza izi nyeshyamba za General Makenga inyuma. General Masunzu Pacifique urongoye zone de defense ya gatatu mu gisirikare cya FARDC nawe yigereye ku rubuga rw'imirwano, niwe urongoye aba basirikare. General Masunzu yarakaye cyane ndetse arimo gukoresha indege z'intambara zirimo kumisha urufaya rw'amabombe mu duce turimo kugenzurwa na M23. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye muri Kivu y'Amajyepfo aremeza ko abasirikare ba Afurika y'Epfo, Abarundi ndetse na FARDC bagabye ibitero bikomeye cyane bagamije kwisubiza agace ka Kavumu. Igisirikare cya Afurika y'Epfo ngo kirashaka gukoresha ikibuga cy'indege cya Kavumu. Aka gace ka Kavumu kugeza ubu ngubu turiko turavugana karimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Igisirikare cya Kongo ndetse n'igisirikare cya Afurika y'Epfo bakoresheje indege z'intambara maze bamisha urufaya rw'amabombe muri kariya gace ngo barebe ko M23 yasubira inyuma, ariko kugeza ubu ngubu byabataye kuwa amazi. M23 irimo kwigamba ko yahanuye drone kabuhariwe y'igisirikare cya Afurika y'Epfo. Hari drone zikomeye cyane z'igisirikare cya Afurika y'Epfo zatangiye gukoreshwa muri iyi ntambara. Imwe muri zo rero M23 iravuga yuko yayihanuye kandi ko yahiye igakongoka hariya mu gace ka Kavumu. M23 iravuga ko irimo gutanga gasopo ya nyuma ku gisirikare cya Kongo ndetse n'abasirikare b'amakungu bamaze kugera mu mujyi wa Bukavu. M23 iravuga yuko idakomeza kwihanganira ibi bitero birimo guhitana abasivile. M23 iravuga ko indege za FARDC zirimo kurasa buhumyi ndetse ko amabombe yazo arimo guhitana abasivile.
izi ndege ngo zirimo kurasa mu duce dutuwemo cyane n'abanyagihugu. M23 rero imaze gutanga gasopo ya nyuma kuri FARDC ndetse n'abasirikare ba Afurika y'Epfo n'Abarundi. Ibi bikorwa byabo ngo nibikomeza nta kabuza M23 irajya kubicecekesha aho birimo guturuka. Ndabamenyesha ko izi ndege z'igisirikare cya Afurika y'Epfo zirimo guhagurukira ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Amakuru twamenye nuko izi ndege zavuye mu Burundi zikerekeza ku kibuga cy'indege Ikisangani, aho zirimo guhaguruka zirasa kuri M23 hariya mu gace ka Kavumu ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo. Kuri uyu munsi ku igenekerezo rya 13 ukwezi kwa kabiri, ndababwiza ukuri ko imirwano yahinduye isura. Intambara yabaye mbi cyane. M23 irimo kuraswaho urufaya rw'amabombe. Haje indege z'intambara kabuhariwe zo muri Afurika y'Epfo. Izi ngizi nizo zirimo kumisha urufaya rw'amabombe mu bice M23 irimo kugenzura. Umumenyesha makuru wacu ukorera mu buseruko bwa Kongo aravuga yuko M23 nayo ishobora gukomeza kurwana ndetse ko hari ingamba zikomeye cyane M23 yamaze gufata. Igisirikare cya Afurika y'Epfo nacyo kirabibona neza ko indege zacyo zishobora guhanurwa nyuma gato yaho M23 irashe drone y'igisirikare cya Afurika y'Epfo. Bibwiraga yuko ngo bagiye kwigarurira ikibuga cy'indege cya Kavumu ndetse bagasubiza inyuma M23 nk'uko amasoko yacu muri FARDC arimo kubyemeza. Gusa kugeza ubu ngubu ntabwo M23 irasubira inyuma kuko urugamba rurakomeye cyane ndetse imirwano irimo gusatira umujyi wa Bukavu. Kugeza ubu turiko turavugana rero imirwano ikomeje kubica bigacika muri Kivu y'Amajyepfo. General Makenga ndetse na General Pacifique Masunzu barimo guhangana mu buryo bukomeye. Igisirikare cya Afurika y'Epfo FARDC ndetse n'Abarundi barimo gukora ibishoboka byose ngo babuze M23 gukomeza isonga mbere yerekeza mu mujyi wa Bukavu. Gusa amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko ibi byose ntacyo biza kugeraho kuko abakomando ba M23 bamaramaje ndetse baravuga ko byanga bikunda bagomba kwerekeza mu mujyi wa Bukavu. Urugamba rero rurakomeye cyane ndetse urwamo rw'amabombe rurimo kumvikana hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Mu gihe rero imirwano ikomeje kubica bigacika, ndabamenyesha ko indege zirimo kuva muri Afurika y'Epfo zitwaye abasirikare zikomeje kugwa ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Amakuru maze kumenya aremeza ko mu gatondo k'irigenekerezo abasirikare ba Afurika y'Epfo barenga 900 baguye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Aba basirikare 900 bariyongeraho abandi basirikare barenga 3000 bamaze gushika ngaha mu gihugu cy'u Burundi bakaba barimo kwerekeza muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru dufite nuko bamwe batangiye kujya muri Kivu y'Amajyepfo bakoresheje umuhanda wa Gatumba Uvira. Barimo kunyura mu gace ka Gatumba bagakomeza berekeza muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aravuga yuko bagiye gufasha FARDC kurwanya M23 ndetse no kwisubiza ibice byose M23 yigaruriye. Igisirikare cya Afurika y'Epfo gikomeje kurungika abakomando benshi. Indege z'intambara z'igisirikare cya Afurika y'Epfo ziriko ziragwa buri kanya ku kibuga cy'indege i Bujumbura. Abasirikare ba Afurika y'Epfo bafite ibitwaro biremereye cyane barimo kugera mu Burundi. Ibingibi rero birerekana ko intambara igiye gukomera cyane ndetse ko ibintu bigiye kuba bibi cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Mu gihe inama y'abakuru b'ibihugu bya SADC ndetse na EAC yari yanzuye ko ubutegetsi bwa Kongo bugomba kuganira na zino nyeshyamba zirongowe na General Makenga, ndabamenyesha ko ibyiriya nama yabereye i Dar es Salaam muri Tanzania rwose ntacyo bizageraho. Nta biganiro na bike ubutegetsi bwa Kongo bushaka. Ubutegetsi bwa Kongo burimo gutumiza abasirikare irya nino ku isi. Abasirikare barimo kuva muri Chad, barimo kuva muri Afurika y'Epfo, barimo kuva mu Burundi ndetse n'ahandi hirya nino ku isi. Aba bose ngo baje kurwanya M23.
Tshisekedi yarakaye aravuga ko urugamba agomba kurutsinda kandi ko rwose kuva yakwitwa Tshisekedi ngo ntabwo azongera kuganira na zino nyeshyamba. Amakuru arimo kutugeraho rero aravuga ko ibintu bikomeye. Abasirikare benshi barimo kugera mu buseruko bwa Kongo. Umujyi wa Bukavu wuzuye abasirikare. M23 nayo yatanze gasopo ko ibikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo gukorerwa mu mujyi wa Bukavu nibikomeza nta kabuza izinjira muri uyu mujyi ikawucakira. Imirwano irimo kubera mu birometero bigeze kuri 20 gusa werekeza mu mujyi wa Bukavu. Mu mujyi wa Bukavu abaturage barimo guhunga berekeza mu Burundi, abandi barimo guhunga berekeza mu gihugu cy'u Rwanda. Mu mujyi wa Bukavu ubwoba ni bwose. Abaturage baravuga yuko abazarendo ndetse n'igisirikare cya Kongo barimo kugirira nabi abanyagihugu ndetse za magaze zirimo gusahurwa ku manywa y'ihangu. Ibintu byayangaye mu gihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi cyatewe. Ndasubiramo ngo igihugu cy'u Burundi cyatewe. Imirwano ikomeye cyane irimo gushamiranya abasirikare b'u Burundi ndetse n'umuhari witwaje ibirwanisho mu ishyamba ry'ikibira. Ndasubiramwo. Imirwano ikomeye cyane irimo gushamiranya igisirikare cy'u Burundi n'umuhari witwaje ibirwanisho mu ishyamba ry'ikibira. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 13 ukwezi kwa kabiri, urwamo rw'ibikoko bikomakomeye rurimo kumvikana hariya mu ishyamba ry'ikibira. Abasirikare benshi b'u Burundi ndetse n'ibikoko bikomakomeye nibyo birimo kugaragara mu nkengero z'ishyamba ry'ikibira. Abanyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke ndetse no mu ntara ya Bubanza baravuga ko urwamo rw'amabombe rurimo kumvikana ndetse ubwoba ni bwose, bamwe batangiye guhunga kariya gace. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza neza ko urugamba rwambikanye mu ishyamba ry'ikibira. Abantu bitwaje ibirwanisho bikomeye cyane barimo guhangana n'igisirikare cy'u Burundi mu ishyamba ry'ikibira. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aravuga yuko imirwano yatanguye ku isaha y'isa 11 ku isaha ya Bujumbura. Iyi mirwano irakomeye cyane kuko abasirikare benshi b'u Burundi bakomeje kujya gutanga ramforu mu ishyamba ry'ikibira. Abanyagihugu bo muri Cibitoke cyane cyane muri komine za Mabayi na Bukinanyana baravuga ko barimo kubona imirongo miremire y'abasirikare b'u Burundi barimo kugera hariya ku ishyamba ry'ikibira, aho barimo guhangana mu buryo bukomeye n'umuhari witwaje ibirwanisho utaramenyekana kugeza ubu. Iyakure official yagerageje kubaza mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi, ariko nabo baravuga yuko kugeza n'ubu ngubu bataramenya neza abagabye igitero mu ishyamba ry'ikibira. Abantu bitwaje ibirwanisho bikomeye cyane bataramenyekana izina nibo barimo guhangana mu buryo bukomeye n'igisirikare cy'u Burundi. Biragaragara kandi ko imirwano irimo kubera mu bice byinshi by'ishyamba ry'ikibira. Amakuru yizewe arimo kutugera ko muri kano kanya aravuga yuko muri komine Musigati mu ntara ya Bubanza hagaragaye abantu benshi cyane bafite intwaro zikomeye barimo kwerekeza mu ishyamba ry'ikibira. Abanyagihugu bo muri komine Musigati baravuga ko ubwoba ari bwose, ngo babonye abantu bafite ibitwaro bikomeye cyane bikwije ndetse ngo ibi bitwaro byahahamuye mu buryo bukomeye abanyagihugu bo muri iriya komine ya Musigati mu ntara ya Bubanza. Umumenyesha makuru wacu Iridefonse Habyarimana ubu ngubu aherereye muri Cibitoke aravuga yuko urwamo rw'amabombe ari rwo rurimo kumvikana. Aravuga yuko abanyagihugu bafite ubwoba ndetse ko bamwe batangiye guhunga agace ka Cibitoke. Baravuga yuko abagabye ibitero barimo gukoresha ibitwaro biremereye cyane ndetse ngo birimo kugaragara yuko igisirikare cy'u Burundi biza kukigora cyane kwirukana izi nyeshyamba zamaze kwinjira mu ishyamba ry'ikibira. Imirwano irakomeye cyane nk'uko Iridefonse Habyarimana arimo kubitangaza. Umumenyesha makuru wacu aravuga yuko za Rusehabaniha zirimo kugaragara ku bwinshi muri Cibitoke. Hari amakuru avuga yuko abasirikare b'u Burundi baba bitabye Imana muri iyi mirwano ikomeye cyane nubwo Iyakure official itaramenya igitigiri cyabo.
za ambulance zirimo kuva mu Cibitoke zerekeza ku bitaro, ndetse amakuru aravuga yuko inkomere zikomeje kwiyongera muri iyi mirwano. Umumenyesha makuru wacu aravuga yuko abarongoye igisirikare cy'u Burundi bamaze gutanga amabwiriza akomeye cyane yo kurwana umuhenerezo kugira ngo barebe ko batsinsura izi nyeshyamba zamaze kugera mu ishyamba ry'ikibira. Ubutegetsi bwa Gitega ntacyo buratangaza kuri aya makuru y'imirwano ikomeye cyane irimo kubera mu ishyamba ry'ikibira. Abarongoye igisirikare cy'u Burundi nabo ntacyo baratangaza kuri aya makuru. Umumenyesha makuru wacu Ildefonse Habyarimana yagerageje kuvugana n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi General de Brigade Gaspard Baratuza, ariko ntacyo yamutangarije. Yamubwiye ko nta makuru abifite ko. Amakuru arimo kutugeraho avuye mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko abagabye ibitero mu ishyamba ry'ikibira bafite ibikoresho bikomeye cyane. Ni ibintu ngo birimo guhahamura mu buryo bukomeye abanyagihugu, ndetse ngo byateye ubwoba igisirikare cy'u Burundi. Abaturage bo muri Cibitoke bamwe batangiye guhunga, ndetse baravuga ko indwano zikomeye cyane arizo zigiye kwadukira kariya gace. Intambara rero irimo kubica bigacika mu ishyamba ry'ikibira. Hari ubwoba ko imirwano ikomeye cyane ishobora no kwadukira ibindi bice by'igihugu cy'u Burundi. Ibintu ntago byoroshye kandi, kuko abaturage bo muri komine Musigati ni muri province ya Bubanza baravuga yuko biboneye abantu bitwaje ibirwanisho bikomeye cyane bari ku mirongo miremire barimo kwinjira mu ishyamba ry'ikibira. Hari ubwoba ko umuhari wa Red Tabara ari wo waba wagabye ibitero mu Burundi. Inyeshyamba za Red Tabara kugeza ubu nta kintu ziratangaza kuri ibi bitero birimo kubera mu ishyamba ry'ikibira. Amakuru atugeraho aravuga yuko igisirikare cy'u Burundi nacyo kikirimo gushakisha amakuru kugira ngo kimenye abantu barimo kurwana nacyo muri ririya shyamba ry'ikibira. Mu gihe rero imirwano irimo kubica bigacika mu ishyamba ry'ikibira, za ambulance zo ziriko ziranyuranyuranamo zitwara inkomere ndetse n'abarimo gupfira ku rugamba. Umumenyesha makuru wacu Ildefonse Habyarimana aravuga yuko yiboneye ambulance zigera kuri 3 zirimo kuva hariya mu gace ka Cibitoke zitwaye abapfuye ndetse n'inkomere. Birimo kugaragara rero ko imirwano irimo kubera mu kibira ikomeye cyane, ndetse n'imirwano irimo gupfiramo abasirikare b'u Burundi nk'uko amakuru arimo kutugeraho arimo kubyemeza. Muri aka kanya turiko turavugana imirwano iracyakomeye cyane. Igisirikare cy'u Burundi kirimo gukoresha ibitwaro biremereye cyane, ndetse kirimo kumisha urufaya rw'amabombe mu ishyamba ry'ikibira. Inyeshyamba zateye u Burundi nazo zamaze rwose kwinyegeza mu kibira. Biravugwa yuko biza kugorana cyane ku basirikare b'u Burundi kuba batsinsura izi nyeshyamba zamaze kwinjira mu ishyamba ry'ikibira, ndetse zikaba zamaze gufata ibirindiro bikomeye muri rino shyamba. Amakuru kandi arimo kutugeraho avuye muri komine Musigati aravuga ko hari hashize iminsi harimo kugaragara abandi bantu bitwaje ibirwanisho berekezaga mu ishyamba ry'ikibira. Abanyagihugu babwiye umumenyesha makuru wacu ko hashize icyumweru cyose abantu bitwaje ibirwanisho barimo kugaragara muri kariya gace. Ngo birimo kwibonekeza rero ko bari bamaze iminsi barimo gutegura ibitero bikomeye cyane ku gisirikare cy'u Burundi. Bamwe baravuga yuko ari Red Tabara yagabye ibitero mu Burundi, abandi bakavuga ko ari inyeshyamba nshyashya zaba zavutse zirimo kurwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Kugeza ubu ntabwo biramenyekana abantu ba nyabo bagabye ibitero mu gihugu cy'u Burundi. Ikizwi nuko urugamba rukomeye cyane kandi imirwano ikaba irimo kubica bigacika mu ishyamba ry'ikibira. Hashize iminsi ubutegetsi bwa Gitega buvuga yuko hagiye kuba intambara ikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. General Evaristo Ndayishimiye amaze iminsi ateguza abanyagihugu ko bagiye kwinjira mu ntambara ikomeye cyane. General Neva amaze iminsi avuga yuko u Rwanda ruzamutera. General Neva amaze iminsi yagiriza igihugu kibanye cy'u Rwanda ko gifasha umuhari wa Red Tabara, ndetse ko ngo u Rwanda rwatoje abarwanyi ba Red Tabara rukabohereza muri Kongo, kandi ko ngo bafite umugambi wo kugaruka mu Burundi bakavanaho ubutegetsi bwa CNDD-FDD.
General Neva amaze iminsi ateguza abanyagihugu akababwira ko bagomba guhaguruka bakaryamira amajanja kandi bakitegura guhangana n'umwanzi avuga yuko ari igihugu cy'u Rwanda. Ibintu rero ntabwo byoroshye mu gihugu cy'u Burundi. Amasase arimo kuvuga ndetse abaturage bobo baravuga yuko abagabye ibitero bigaragara yuko bikwije kandi ko bagamije rwose gukora ibikorwa bikomeye mu Burundi. Mu gihe rero imirwano irimo kubica bigacika mu ishyamba ry'ikibira, ubutegetsi bwa Gitega burimo kwikanga igiti n'ibuye. Igisirikare ndetse n'igipolisi barimo gufunga impunzi zivuye muri Kongo. Amakuru atugeraho aravuga yuko abantu barenga 340 bamaze gutabwa mu mvuto irya nino mu gihugu cy'u Burundi. Ni abantu barimo guhunga imirwano muri Kivu y'Amajyepfo bagahungira mu gihugu cy'u Burundi, cyane cyane abarimo kuva mu gisagara cya Bukavu berekeza mu Burundi barimo gufungwa bagirizwa ko ari intasi za M23 cyangwa se ngo bakaba ari inderetsi za Red Tabara. Muri Gatumba abantu barimo gufatwa ku manywa y'ihangu bakaborezwa kagufa, abandi bakajyanwa muri service de renseignement z'igisirikare cy'u Burundi. Hari amakuru avuga yuko abarwanyi ba Red Tabara ndetse n'inyeshyamba za M23 ngo baba barimo kwinjira mu gihugu cy'u Burundi binyegeje muri izi mpunzi zirimo kuva i Bukavu zerekeza i Bujumbura. Abapolisi ndetse n'abasirikare barimo gukora uruhigi rukomeye cyane mu nyubako irya nino mu gisagara cya Bujumbura, aho bivugwa yuko Red Tabara yaba yinyegeje mu mazu yo mu gisagara cya Bujumbura. Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo wari urongoye umugambwe wa CNDD-FDD yapfuye. Ndasubiramwo. Amakuru arimo kutugeraho arimo gutangazwa n'abo mu muryango wa Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo. Aravuga ko uyu mugabo wari urongoye umugambwe wa CNDD-FDD yitabye Imana aho yararwariye i Dubai muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko nyuma y'igihe kinini cyane ubutegetsi bwa Gitega bwaranyegeje amakuru ya Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo, abo mu muryango wiwe noneho batanguye kuva mu gacerere. Umuryango wa Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo watangiye gutangaza amakuru y'urupfu rwiwe. Hashize iminsi irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi harimo gucicikana amakuru y'uburwayi bwa Reveriyano Ndikuriyo. Bamwe bavugaga ko yitabye Imana, ubutegetsi bwa Gitega bukanyegeza amakuru. Ubu ngubu rero inkuru yamaze kumenyekana irimo gutangazwa n'abo mu muryango wa Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo, aremeza ko nyuma y'iminsi myinshi ari ku musego arembeye muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu uyu mugabo yamaze kwitaba Imana. Muri iyi minsi ishize amagara ya Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo yarabaye ingingo ikomeye cyane yavuzwe ko mu gihugu cy'u Burundi. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwagumye mu gacerere, ntabwo bwagize icyo bushikiriza imbere y'abanyagihugu ku magara ya Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo. Amakuru atugeraho yemeza neza ko uyu mugabo yahawe isumu, ngo yararozwe kandi yarozwe n'umukuru w'igihugu. Amakuru yose atugeraho yemeza ko General Evariste Ndayishimiye ari we yatanze amategeko yo kwikiza Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo. Hari abamenyesha amakuru bo mu Burundi ndetse n'abihweza ivya politike basigura ko uburozi bwagawe Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo busa neza 100% n'uburozi bwagawe umuhisi Petero Nkurunziza ubwo yitabaga Imana mu ntara ya Karusi. Urupfu rwa Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo ruriko ruravugwa ko amajambo menshi. Abanyapolitike bakomeye mu gihugu cy'u Burundi bariko baravugira mu matamatama bavuga yuko General Evariste Ndayishimiye ari we yivuganye Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo. Barundi kazi ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official. Hashize iminsi amagara ya Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo arimo kumucika. Yarari ku musego muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ubu ngubu rero inkuru mbi cyane imaze gusesekara mu gihugu cy'u Burundi. Inkuru mbi cyane imaze kugera ku bagumyabanga ba CNDD-FDD, abo mu muryango wa Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo batangiye gutangaza urupfu rw'uyu mugabo.
Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko umuryango wa Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo urimo kurebana y'ingwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu. Biravugwa yuko Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo mbere yo kwitaba Imana yaba yarabwiye umuryango wiwe ko nta kindi azize uburozi bukomeye cyane yahawe n'umukuru w'igihugu Generali Evariste Ndayishimiye. Hari icyuka cyakwega nkwege hagati y'umuryango wa Generali Neva ndetse n'umuryango wa Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo. Ese ni iki cyaba gitumye General Evariste Ndayishimiye yikiza Reveriyano Ndikuriyo? Byagenze bite? Amahari yaturutse kuki? Ni iki cyatumye General Evariste Ndayishimiye abona ko agomba kwikiza uyu mugabo wari urongoye umugambwe wa CNDD-FDD? Twarakoze amatohoza akomeye cyane, nibyo tugiye kubashikiriza muri aya makuru yacu. Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo wari urongoye umugambwe wa CNDD-FDD utwaye igihugu cy'u Burundi yitabye Imana. Amakuru amaze kutugeraho avuye i Dubai aremeza ko Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo yitabye Imana mu bitaro hariya i Dubai. Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo yari amaze iminsi arembye cyane. Yavanywe mu gihugu cy'u Burundi bamurungika i Nairobi mu bitaro bya Aga Khan ngo ajye kuvurwa. Yari arembye cyane ndetse amakuru avuga yuko yari ari muri koma. I Nairobi hari amakuru yavugaga ko yaba yaritabye Imana, ariko ntago yitabye Imana ubwo yari ari i Nairobi. Ubutegetsi bwa Gitega bwahise bufata ingingo ikomeye cyane yo kumurungika i Dubai muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu, aho yagiye guhabwa ubuvuzi bukomeye cyane. Amakuru rero aravuga yuko kuva Kizigenza yagera i Dubai atigeze ava muri koma, ndetse kugeza magingo aya ngaya inkuru mbi cyane yamaze kugera mu Burundi iremeza neza ko yamaze kwitaba Imana. Byose bijya gutangura hari ku igenekerezo rya 24 ukwezi kwa mbere, hari mu gikorane cy'umugambwe wa CNDD-FDD cyo gushimira Imana ko yazigamye u Burundi ndetse no kuragiza Imana umwaka mushasha w'ibihumbi 2025. Ni igikorane cyabereye mu ntara ya Ngozi. General Evariste Ndayishimiye yitabiriye iki gikorane. Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo nibwo yafashwe n'uburwayi bukomeye cyane, ndetse nta nubwo yigeze yitabira iki gikorane nubwo yari yamaze gushika mu ntara ya Ngozi mu hoteli yari acumbitsemo. Amakuru avuga yuko Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo yafashwe n'indwara ikomeye cyane y'ikizungera ndetse agahungabana mu buryo bukomeye. Yatangiye kwituragura hasi ndetse abaganga batangirira hafi. Rusehabaniha yo mu biro by'umukuru w'igihugu niyo yamumanukanye i Bujumbura ubwo abaganga babonaga ko nta kindi bamufasha, maze bagahita bamurungika i Nairobi mu bitaro bikomeye cyane byitwa Aga Khan. Ubwo yageraga i Nairobi mu bitaro bya Aga Khan, nta murundi n'umwe wari wegereye ikibanza cyiwe aho yari arwariye. Amakuru avuga yuko icyumba yari arwariyemo cyari gicungerewe umutekano mu buryo bukomeye. General Evariste Ndayishimiye yari yatanze amabwiriza ko yemwe na ambasaderi w'u Burundi muri Kenya atemerewe kwegera aho Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo yari arwariye hariya mu bitaro bya Aga Khan. Hari hacungerewe umutekano mu buryo bukomeye. Amakuru rero yavuye i Nairobi yavugaga ko Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo yaba yaritabye Imana i Nairobi. Gusa amasoko yacu yaje kwemeza ko Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo atitabye Imana, ahubwo ko yari ari muri koma. Kuva yava i Burundi akagera i Nairobi, Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo yari ari muri koma. Ntabwo yumvaga ndetse nta n'ikintu yabashaga kuvuga. Abaganga bo muri Aga Khan babonye ko ibintu bikomeye cyane, maze nabo bamuha transfer yo kwerekeza muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu mu mujyi wa Dubai. Yarahashitse ku igenekerezo rya 29 ukwezi kwa mbere nk'uko amasoko yacu muri CNDD-FDD ndetse no mu bitaro bya Aga Khan akomeza byemeza.
Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo amaze iminsi 2 i Dubai mu bitaro bikomeye cyane, aho yahawe ubuvuzi bukomeye cyane, ariko bikavugwa yuko atacyo byatanze. Inzogera zarirenze. Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo yamaze kwitaba Imana. Urupfu rwa Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo wari urongoye CNDD-FDD rwamaze kumenyekana muri uyu mugambwe. Abategetsi bakomeye mu Burundi bamaze kumenya iby'aya makuru, ndetse umuryango wa Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo nawo wamaze kumenya aya makuru akomeye cyane y'urupfu rw'umugabo wari ukomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Benshi bamufataga nka nimero ya 2 mu butegetsi bwa CNDD-FDD inyuma ya General Evariste Ndayishimiye. Urupfu rwa Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo ruriko ruratangazwaho byinshi. Abagumyabanga ba CNDD-FDD bariko baravugira mu matamatama bavuga icyaba gihitanye Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo. Hari byinshi birimo gutangazwa kuri uru rupfu rwiwe. Iyakure Official yashimye gutangaza bimwe mu bivugwa ku rupfu rwa Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo. Amasoko yacu mu mugambwe wa CNDD-FDD ndetse no mu gisirikare cy'u Burundi aravuga yuko Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo yahawe isumu ikomeye cyane, yararozwe. Amakuru atugeraho avuga yuko abamuroze nta kabuza arabo mu muryango wa General Evariste Ndayishimiye. Muri iyi minsi General Evariste Ndayishimiye ngo ntabwo yararimo kurebana ryiza na Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo. Uyu mugabo Reveriyano Ndikuriyo yaramaze iminsi avuga yuko ari umugabo ubushitse, ndetse yaramaze iminsi arimo gukora za kampanye yerekana yuko mu mwaka w'ibihumbi 2027 nawe ashobora kuzitoza aserukiye umugambwe wa CNDD-FDD. Ibingibi rero byararakaje cyane General Evariste Ndayishimiye umaze imyaka y'ikiringo kimwe gusa arongoye igihugu cy'u Burundi. Ndabibutsa ko ikiringo cya mbere General Evariste Ndayishimiye yagitanguye mu mwaka w'ibihumbi 2020. Aramaze imyaka 5 arongoye igihugu cy'u Burundi. Ntabwo rero igihe cyari cyagira ngo ave ku butegetsi nk'uko Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo yashakaga kubikora. Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo yagiye anyura mu basirikare ndetse no mu bagumyabanga bakomeye muri CNDD-FDD akababwira yuko aziyamamariza kurongora igihugu cy'u Burundi. Ibingibi rero bivuze yuko yagombaga kwigizayo General Evariste Ndayishimiye kandi yemerewe indi manda ya 2 yo kurongora igihugu cy'u Burundi. Ibingibi rero ngo byatumye haba indyane zikomeye ndetse n'icyuka cyakwega nkwege hagati ya bino bihangange bibiri bikomeye mu mugambwe wa CNDD-FDD. Amakuru yizewe tuvana mu mugambwe wa CNDD-FDD ndetse n'abantu ba hafi ba Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo aremeza neza ko ibikorwa bya Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo ari byo byaba bimuhitanye. Ngo hari hashize iminsi myinshi agaragara irya nino mu bikorane yambaye imyenda yanditseho Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo. Abagumyabanga ba CNDD-FDD bamaze iminsi bambara imyenda yanditseho Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo. Ibingibi rero ngo byaramuteranije cyane n'umuryango wa General Neva. Ngo byagaragaye yuko Reveriyano Ndikuriyo arimo kugenda avuga neza mu banyagihugu ashaka kubigarurira, ndetse akabaha n'imipira yanditseho amazina yiwe. Ibingibi ngo byashakaga kwerekana ko ari we mugabo ubushitse mu gihugu cy'u Burundi. Ngo byashakaga kwerekana ko yamaze gutangira kampanye zo kwiyamamariza kuzarongora igihugu cy'u Burundi. Abagiye mu ntara za Makamba, muri za Mabayi, muri za Ruyigi, muri za Cankuzo, yemwe n'abagiye Bujumbura na Gitega, mwarabonye abagumyabanga ba CNDD-FDD ubwo basurwaga na Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo. Benshi bagaragaye bambaye imipira yanditseho amazina y'uyu mugabo. Ni ibintu rero ngo byariye cyane General Evariste Ndayishimiye akabona yuko Reveriyano Ndikuriyo arimo kugenda acamo 2 umugambwe wa CNDD-FDD. Benshi mu bakombata agashaka kubagira abiwe ku gatwe kiwe akabavana kuri General Neva.
Amakuru atugeraho avuga ko benshi mu bakombata ba CNDD FDD bari baramaze kujya ku ruhande rwa Reveriyano Ndikuriyo, noneho yari amaze iminsi ibintu abishyira ku mugaragaro. Ubwo yagendaga mu mabarabara irya nino mu gihugu cy'u Burundi, Reveriyano Ndikuriyo yari afite za koruteje zikomeye cyane, ngo nta nubwo yari acyubaha amategeko y'umukuru w'igihugu. Yarigeze kwitambika imodoka z'umukuru w'igihugu azibuza gutambuka, arabanza aratambuka. Abashinzwe umutekano wa Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo barigeze guhangana n'abashinzwe umutekano wa Generali Evariste Ndayishimiye rwagati mu gisagara cya Gitega. Ni mu gihe Generali Evariste Ndayishimiye yari yamaze gusaba inzira ngo atambuke, ariko Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo yanga kuyitanga. Arakomeza aragenda ndetse ategeka abarinzi biwe gutwara amamodoka mu buryo bwose bashaka. Byarateje injyane hagati y'abacungera umutekano w'umukuru w'igihugu, kugeza ubwo Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo yabatutse akababwira ko ari imihimbiri. Yababwiye ko ari koloneli warwaniye igihugu, akababwira ko atamuhirimbiri ugomba kumwitambika, ndetse ko Generali Neva nawe abizi ko atari umugabo nka Koloneli Reveriyano Ndikuriyo. Kuva icyo gihe rero haragaragaye ukutumvikana gukomeye kwa bino bihangange bibiri mu gihugu cy'u Burundi. Generali Evariste Ndayishimiye yashakishije uburyo bwose bushoboka yakwikiza Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo. Ubu rero amakuru atugeraho aravuga yuko yaba yarahawe isumu ikomeye cyane nka ya yindi bahaye umuhisi Petero Nkurunziza. Amakuru tuvana mu mugambwe wa CNDD FDD ndetse no mu gisirikare cy'u Burundi yose yemeza neza nta gushidikanya ko Reveriyano Ndikuriyo yarozwe, bamuhaye isumu itaraza. Amakuru kandi avuga yuko isumu yakoreshejwe mu kuroga Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo ariyo sumu n'ubundi yakoreshejwe mu kuroga umuhisi Petero Nkurunziza. Petero Nkurunziza yararozwe mu mwaka w'ibihumbi 2020. Icyo gihe ubutegetsi bwa Gitega bwatangaje ko yazize indwara y'umutima, ndetse ibitaro bya Karusi byavuze yuko yazize indwara y'umutima. Amakuru rero akavuga yuko ari isumu ikomeye cyane yahawe, kandi byose byari byateguwe n'abo muri CNDD FDD bakuriwe na Generali Evariste Ndayishimiye. Generali Evariste Ndayishimiye rero arimo arikiza buri wese abona yuko ashobora kumubangamira mu matora yo mu bihumbi 2027. Hari amakuru yemeza neza ko Generali Neva ariwe yahaye isumu umuhisi Petero Nkurunziza kubera ko yabonaga neza ko azamubangamira mu gutwara igihugu cy'u Burundi. Murabyibuka neza ko CNDD FDD yari yamaze gutora amategeko akomeye cyane, ndetse Uburundi bwari bwamaze kwemeza ko umuhisi Petero Nkurunziza yagombaga kuba imboneza yamaho y'umugambwe wa CNDD FDD, yagombaga kuba leader supreme, yagombaga gukurikiranira hafi iby'intwaro ya Generali Evariste Ndayishimiye, ndetse abikweza ivya politike babonaga neza ko Petero Nkurunziza azakomeza kurongorera muri Generali Neva. Ukutumvikana gukomeye cyane rero hagati ya Generali Neva ndetse na Reveriyano Ndikuriyo biravugwa ko ariyo ntandaro ikomeye cyane y'urupfu rwa Reveriyano Ndikuriyo. Reveriyano Ndikuriyo yamaze kwitaba Imana nk'uko amakuru arimo kutugeraho arimo kubyemeza. Yaguye i Dubai muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu. Hari amakuru yemeza neza ko ikiziga cyiwe kizagera mu gihugu cy'u Burundi mu minsi mike cyane iri imbere.